L-aktar artist ta' suċċess fl-istorja tal-Eurovision Song Contest, Johnny Logan, wasal Malta it-tnejn wara nofsinhar għal ħabta ta' 3:15 b'titjira bl-Air Malta, fejn se jkun qed jagħti prestazzjoni mill-aqwa fil-lokalità ta' Hal Ghaxaq. Din hija t-tielet darba li qed iżur pajjiżna. Il-kantant u kompozitur Irlandiz Johnny Logan se jkun qed jagħti spettaklu mużikali mill-isbah għax minn barra li huwa kantant ta' kalibru huwa meqjus bħala showman tajjeb ukoll. Logan se jkun qed ikkanta bosta kanzunetti mir-repertorju tiegħu ta' snin 80ijiet u disajnijiet f'kunċert live l-4 fil-għaxija fil-grounds ta' Hal Ghaxaq parti mill-Ghaxaq Music Festival 2013, akkumpanjat minn orkestra li tifforma 18 il-mużiċist kemm lokali kif ukoll internazzjonali taħt id-direzzjoni tal-maestro Joe Brown. I hope we're going to have a great evening. I'm sure we are, as a matter of fact. It's going to be a lively evening because there's a lot of up-tempo music in the show and some really nice emotional moments as well, I hope. But I really look forward to singing for the Maltese people. Why me? I look at you and I ask myself, why me? Johnny Logan, jew kif magħruf ahjar Mr Eurovision, kiseb poplarita b'mod speċjali madwar l-Ewropa kif rebaħ 3 darbit il-Eurovision Song Contest. Darbtejn bħala kantant fl-1980 u fl-1987 bil-kanzunetti What's Another Year u Hold Me Now rispettivament u darboħra bħala kompozitur fl-1992 bl-isem tad-diska Why Me. Dan l-artist ta' fama internazzjonali nieda 15 l-album matul il-karriera tiegħu fi 3 diċenji. Bl-ewwel album tiegħu iġib l-isem ta' What's Another Year, l-istess isem tal-kanzunetta li rebaħ l-Eurovision Song Contest l-ewwel darba, u bl-aħħar album tiegħu fl-2010 Nature of Love. Johnny Logan ipparteċipa l-Eurovision Song Contest kemm il-darba u beda jieħu sem mis-snin 70ijiet sal-1992 u kien l-aktar artist li kiseb suċċess fl-istorja ta' dan il-festival mużikali. Iżda hemm l-għajdut li Johnny Logan se jirritorna u se jerġa' jirrappreżenta lill-Irlanda kif intażel b'selezzjoni interna għal Eurovision Song Contest 2014 bil-kanzunetta Just Let Me Cry. Huwa għalhekk. If it is a secret, it's not one of mine. The Eurovision is strange for me because these days, when I watch it, I even get nervous. I find it very hard to watch it because when you've been through it 3 times and won it 3 times, it's like reliving the whole thing each time. And it is a very, very strange thing to go through. And I think that for me to take part in another one would be something that I'd have to really, really feel very strongly about. And at the moment, I have so many other things that I'm involved with at the moment. Fl-istess serata l-kantant Malti Gianluca Bezzino u l-band tiegħu se jkun supporting acts ta' dan il-kunċert u d-DJ u preżentatur ta' One Clint Bajada se jippreżenta dan l-avveniment. Sa dan it-tant Ira Losko u l-band lokali Airport Impressions se jagħtu kunċert fl-Ghaxaq Music Festival it-3 fil-għaxija il-Puttinu. Din se tkun l-ewwel darba li dawn l-artisti se jingħaqdu flimkien għal serata mużikali. It-dħul tal-kunċert Ghaxaq Music Festival huwa b'xejn għall-pubbliku, imma se jkunu mitluba jagħtu donazzjoni il-Puttinu.